I pozdrav svima ljudi, dobrodošli i pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju treću epizodu. Ovo je trebala biti četvrta epizoda, ali jedna mi se nije snimala kad sam otvarao Magical Chest. I tako da te epizode nemam, ali ništa nisam dobio posebno. Epic kartu sam, ja mislim, dobio Lighting. Goblin Barrel, ja mislim. I to je to, ja sam htio, video sam, ja ga snimio, ali nije sun, kako se zove. Snimao se on, ali do nekog vremena i kad sam ja krenuo otvarati Magical Chest, on se tu prekine, nije se više htio snimati. I sada sam samo htio da otvorim ovaj, kao što vidite, taj tu Silver Chest, da, i ovaj ovdje Clown Chest. I možda sljedeći klip bude ovaj tutorial, kako se snimit ću svoje auto na daljinski, Valkyria, 28 Spirit Goblina, 5 Bomb Towera, 47 strela i balon. Ok. Inače, Clan Chest je bio 4 od 10, što je mnogo dobro. Ja sam skupio samo 12 kruna. Ja sam, ja mislim, bio skoro pa najgori. Ali nisam. I kao što vidite, to je moj deck. Još samo jedan Giant i... Opa, evo ga. I smo uključali. Moju red dok ne budem level. Šta je ovo? Ovo tu balon. Ja ne iskoristio deku. Da li tu bila to na epizodi? Ma dio da odigrati jedan battle. I nisam otvorio Silver Chest. Ok, Minions koristim, to ne koristim i Bomb Tower ne koristim. Što je dalo Giant? Opa. Ovako. Play card feature. Teams in arena. Moram možda 10 puta baš riješ kartu. A ovo 1, 2 vs 2 battle 5 teams. 5 puta moram da vinam 2 vs 2. Ajde sad da 2 vs 2. I zaboravio sam gledat napisao pozajeto. Fuck. Onda se pozdravit ću ovo koji sad bude aktivan. Evo ovako, pozdravit ću ovo ko najviše je bio skupio za Clan Chest. Eto ga. Jedna nama tam princa. Ovo princ. Fuck me, nema eliksira. Oh my god. Jel ovaj lik ima lighting baci ili nešto tak? Sam neki jako. Shit. Nego što moram vinat. Idemo liče mi na 3 krune. Ja ću pretiću kako se bebičan. Inače, sad je ovo kao što vidite 10:21, sad sam se probudio. Znači jedva gledam. Ja sam odmah uvatio da snimim video zato što sam vidio Clan Chest. Dobro. Mi sad imam direkt na King. Nemamo šta rad. Barbarian level 2.
lik i koristu neku, what the fuck. Evo ga, 3 crown. Pobjeda, svaka nam čast. Ali kažemo mi u podičaj pobjedili. So, evo ovaj request i sad sam dobio collect 100 karti. Nije problem, samo što nije bio taj clan chest. Pa da odmah kolektamo. Kao što vidite, tu imamo gameove, tu imamo pare, 5 level. Nisam skupio crown chest. Ne znam šta. Sad ću napisati post za YouTube. Evo ga napisao sam pozdrav za YouTube. Sada ćemo da vidimo šta će on da odgovori. Tako. A sad ću mi pozdraviti ova 2 lika. Piše ovo 3 zato što i mene. Pozdrav za King i Wolverine. Uraz da mogu ti izgovorimo. Wolverine 008. Evo mene tu. To bilo ljudi od ove epizode. Mi se vidimo sljedećoj i do tada veliki pozdrav. Ćao.